ankasa na me be justify say enema ekoso say when na succeed na na do no say be enya me time me tie me time pa na penifo se abo na no wase den kra woni di ntwasu enti eye me time nyina achi no e oba bia metimi aka akopem enam say nya asem bia na say bio ye kan mfram ebi o ho a ye ne penifo hia nyakopon adom nsuso no party penifo no yetimi ekọ manim enti ye ne omu hia akogwam ne ebe mo mahu say form 4 no say no mo ka enti senka yetimi jae na ye ni say mo ma ono ma party ne yetire de ama e form 4 no na say de ye no omso omom pe no a na wo say sakram ne ekoya ade foforo kojo aban a yato aba mayen na afina yewra isaye me fa ne say abosome miensa ene enra is 7th April until next say 7th January ebesi enra na aban we enya abosome miensa na aban a wenya abosome miensa ye nyina enim say wo hwe say the system no run a na menu e kana manage ho pa say nka o second term crowd there was appointment in a contem if he says obeka first and presidency he was in a hurry e kwan of fast so yi ni ministers in term no etimi ma ye hye adwuma na sentem na sabre ni de nema bi atwentwen so kakra ma 3 months ni no deputy ministers crime say listening nyama abonten na yes president cha na edu oma ne honya ha kakra ma yen na deputy ministers nemra onya ya appointment ni wi a na responsibility na koto parliament so appointment committee no so hwe say obetimi ayom ho adwuma de amayen MMDCs onyanyiye CEOs ahodo ambassadors ne ade appointment ne do so pa enti se etimi contem kakra mayen a ebetimi ahye adwuma na sentem fi se kojo me wo problem kakra wo yen kwan a ye fa so ehye ye man na ye amanyosem tituru ne ebra ya ne da ho omo ye se bi omo de omo run system a the friend monarchy ne de onim se oyo hene ote akonya so ko iso bewu omu ya o man obi a metu no nti ono no otimi forecast into the future say in the next 50 years say na me pese me ye me man obi aso ne ntwe ho sa no so sha se akojo initial stage ne ya na edin manfo no bewura ho ye hia bi mu but because omo ne nyina ya adwene say 50 years ne say ne pese ekodu na first 5-10 years say na o say fam nti no edu ho ya no mo complaining ba ye de ne de e mfie 9 na constitution ne say obeye mampani afabu man wotina akira na wo bonto ano wo hye Ghana for bo say e mfie 9 nanso metimi aye ABCD ene say manifesto pledges and promises ena oye na de bonto a ena Ghana for ahye onto a wo boye ho wonsem a wo kan o manifesto num ena say ye tribal sentiment e play any ade say the na menu akwa America no ye gina so na e de tumi na hye wonsa. So you now have a social contract with the people of Ghana. Entisa to me na Ghana for their mind say in fear 9 day ni me famu man no. Se kodo yesi abeka no krepa in fear 9 no. Me dem hu ni say in fear 9. If it's a first year no, what the best form of government. Wetimi ayen in term crown na bia by September. Na wetimi anya the full complement of your government. October, November, December ye ko bronya. Na wesi the second year no. Second year no so meme party amedom aye the new patriotic party no ye po ye wo headel kese a wo say hwitra in the second year ni nyina ne say ye be chase ato aba free from polling station elections e be koso ye we polling station a ye be kwakoto electoral area coordinators aba ye to electoral area coordinators we a ye be to constituency executives eso aba ye we a na executives no aya appointments council of elders any patrons yenye no awie no na fe ye basro abeto regional elections ye regional elections ye executives we are na fe ye san koto national executives so aba ye to we are fe na ye ko parliamentary primaries ansa na yakọ presidential primaries etikojo sa activities we are ewo second year and third year no ya de bia se wo aban mu a wa manage ni ya etime de how kese pa na brew na da bia ya na meka se president Kufo ka asem bi kire but bisi na ye ntumi fanya adwuma o ka se o kepo se na futu o de be man ne se party ni wa aban mu a anka yempe think tanks yempe nkrofobia se bi preduasa
omo bedwene e de ama party no if it's a party ni nya baba mu a opportunities ni privileges I wo ho ma party ma any ade ni ti no na ye re fi said that be election bi kra da yanimu a ye kobu akonta tre Ghana for na de power ni ye no oma hwe ho na oma to aba ma ya na so ma to aba ti aye enti kaye nyankofo bi omo na bedwene na ka behind the scenes no omo toto niema na omo de sa niema na bra aban ne party no na omo hwe e de niema na gu akwam se de be ye de nmunyam bebre party no na so ne ide na ehu ade na futu afra party functionaries party executives ni ade no kojo obia woni interest every national level esane be see the polling station level ade so obia se bi on fa nani ni amanyo se machi na on pese obeka no kre na me da bia me ka me say ye politics aye achi ewu ho enti kojo otena bi yewu a ye bekwa kobu akonta ho enti se ye mamanyo se mfra ni na ye betena radio so na asem na eye no kre no enam se ye fie na asie enti ye se ye nka ye de bedada ye ho a asem we te se of as 19 crew umia ne kese a of as se o mpena asem wa mia nso a ekro yi tene nan enti ade na ebeye ayesa kwesi ananta twene ubomu a wuni ewu wa mumu a wosi ewu enti kojo no sa no be ne den obi so nde obebom na de besi bia nsi